Shan yap shan im ka FIFA ya ka Argentina haka balada ka Egypt ka bakla tangkendiat ka FIFA ka replay da ki spasin kat balada ka Argentina ka le ya ki player jo ka Egypt om judon ka replay kat hadu bau kuch jong ka Egypt ula pitar pat ula yo sendon da ka red card kane ka jingle jong ka FIFA kala penpo dor hadu kata-kata kadadu baka Argentina kala poi syaka quarter final tang lengba daga chance haga baka Argentina kala yot have laikul pat ke Egypt laikul Henry ka kul jongka Egypt la disqualify no hadin bala cek bahaleng baga VAR kat baga kul ka balai jongka Argentina kabade bansa disqualify Henry referee syamla cek tikna lembaga VAR kumcuru haga porp ka Argentina kaya kantu ban ka Algeria haga jingisya Messi ulade ban yo red card ban ka FIFA kala ailat Messi pun yo senton jaka hat-trick haga ba referee syamla pentikna lembaga VAR ya ka full ka ba Messi ulayu ya ka kejat jong player jong ka Algeria kublai sibun